Shwmae, a chroeso I Uned 12 o'r cwrs SYLFAEN. Welcome to Unit 12 of the Foundation course. Dyn ni'n mynd I fod yn edrych ar ffurf dyfodol y ferf cael. We'll be looking at the future tense of the verb cael, to have. Dyn ni hefyd yn defnyddio hwn I ofyn caniatâd. We use this to ask for permission as well. Cofiwch, wrth bod ni'n mynd trwy'r drilio, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr. Please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercises. Nawr, dych chi'n cofio ces I? Ces I, I had. Yn y dyfodol, dyn ni'n dweud in the future tense, we say caf I. Caf I. I'll have. Caf I. Caf I uwd I frecwast. Caf I uwd I frecwast. I'll have porridge for breakfast. Caf I uwd I frecwast yfory. Caf I ffrwythau I frecwast. Caf I ffrwythau I frecwast. I'll have fruit for breakfast. Caf I ffrwythau I frecwast. Caf I wy I frecwast. Caf I wy I frecwast. I'll have an egg for breakfast. Caf I wy I frecwast. Now you'll notice the circumflex on wy. Lots of people pronounce it wy. Caf I wy I frecwast. And some will pronounce it, like I did, caf I wy I frecwast. Wy, wy. Caf I dost I frecwast. Caf I dost I frecwast. I'll have toast for breakfast. Caf I dost I frecwast. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd I ofyn cwestiwn. Pan dyn ni'n gofyn cwestiwn, dyn ni'n dweud, beth gei di? Beth gei di? What will you have? Beth gei di? Beth gei di I frecwast? Beth gei di I frecwast? What will you have for breakfast? Beth gei di I frecwast? Beth gei di I ginio? Beth gei di I ginio? What will you have for lunch? Beth gei di I ginio? Yn ogystal â gofyn beth gei di, as well as that form beth gei di, fe allwn ni ofyn ffurf ffurfiol. We could use the formal form of the verb. Beth gewch chi? Beth gewch chi? What will you have?
Beth gewch chi? Beth gewch chi I ginio? Beth gewch chi I ginio? What will you have for lunch? Beth gewch chi I ginio? Beth gewch chi I swper? Beth gewch chi I swper? What will you have for supper? Beth gewch chi I swper? Da iawn. Nawr dyn ni'n mynd I sôn am rhywun arall. We're going to talk about someone else. Dyma Hugh. Gadewch I ni weld beth gaiff I fwyta. Let's see what he will have to eat. Caiff Hugh. Caiff Hugh. Hugh will have. Caiff Hugh. Caiff Hugh dost I frecwast. Caiff Hugh dost I frecwast. Hugh will have toast for breakfast. Caiff Hugh dost I frecwast. Caiff Hugh frechdan I ginio. Caiff Hugh frechdan I ginio. Hugh will have a sandwich for lunch. Caiff Hugh frechdan I ginio. Caiff Hugh fwyd Eidalaidd I swper. Caiff Hugh fwyd Eidalaidd I swper. Hugh will have Italian food for supper. Caiff Hugh fwyd Eidalaidd I swper. Ac os dyn ni'n moyn gofyn y cwestiwn, if we want to ask the question, beth gaiff Hugh? Beth gaiff Hugh? What will Hugh have? Beth gaiff Hugh? Da iawn. Nawr dyn ni'n mynd I ymarfer ffurfiau lluosog. We're going to practice plural forms of the verb. Os dyn ni'n sôn amdano ni, talking about us, cawn ni. Cawn ni. We'll have. Cawn ni. Cawn ni amser cyffroes yn y gêm griced. Cawn ni amser cyffroes yn y gêm griced. We'll have an exciting time in the cricket game.
Gawn ni amser cyffrous yn y gêm griced. Gawn ni amser gwych yn Iwerddon. Gawn ni amser gwych yn Iwerddon. We'll have a great time in Ireland. Cawn ni amser gwych yn Iwerddon. Ac os dyn ni'n siarad amdanyn nhw, if we're talking about them, can nhw. Can nhw. They'll have. Can nhw. Can nhw amser diddorol yn Amsterdam? Can nhw amser diddorol yn Amsterdam? They'll have an interesting time in Amsterdam. Can nhw amser diddorol yn Amsterdam? Can nhw amser tawel ar Ynys Enlli? Can nhw amser tawel ar Ynys Enlli? They'll have a quiet time on Bardsey Island. Can nhw amser tawel ar Ynys Enlli? Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar ffurf negyddol y ferf. Let's look at the negative form ar gyfer fi. Mi. Caf I yw'r ffurf cadarnhaol. The positive form is caf I. Chaf I ddim. Chaf I ddim. I won't get. Chaf I ddim. Sylwch ar y treiglad llais ar ddechrau'r cwestiwn. Note the aspirate mutation this time at the beginning of the question. Chaf I ddim post heddiw. Chaf I ddim post heddiw. I won't get any post today. Chaf I ddim post heddiw. Chaf I ddim e-bost heno. Chaf I ddim e-bost heno. I won't get an email tonight. Chaf I ddim e-bost heno. Chaf I ddim llythyr yfory. Chaf I ddim llythyr yfory. I won't get a letter tomorrow. Chaf I ddim llythyr yfory. Chaf I ddim byd. Chaf I ddim byd.
I won't get anything. Cha fi ddim byd. Da iawn. Nawr dyn ni'n mynd i ymarfer cwestiynau ac atebion yn y lluosog. We're going to practice some questions with answers in plural forms. Pan ni'n gofyn am ganiatad, asking for permission. Dych chi'n cofio gaf i, may I have, a'r ateb K, neu na chi. Ond yn fwy ffurfiol, os ydych chi'n gofyn y cwestiwn gaf i, weithiau gewch chi'r ateb cewch, na chewch. You're familiar with the more formal form of cewch a na chewch. Ond dyn ni'n mynd i ofyn caniatad. Gawn ni, may we have, gawn ni, air, may we have a word, gawn ni air, a'r ateb cewch, gawn ni ddiffodd y golau, may we switch off the light, gawn ni ddiffodd y golau, a'r ateb yn gadarnhaol cewch. Gawn ni lonydd, can we have peace and quiet? Gawn ni lonydd, a'r ateb tro yma yn y negyddol. Na chewch. Gawn ni drafod hyn. Can we discuss this? Gawn ni drafod hyn. A'r ateb negyddol na chewch. A dyna ni wedi dod i ddiwedd uned 12. Diolch yn fawr iawn i chi.